Yes, reka mbasuze kandi nongere mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bayibendera TV mwese muherereye ikaze makuru namakuru aramutse muri iki gitondo uyu munsi turi kwa kane ni tariki 15 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026 mwese reka nizere ko mwaramutse neza reka nizere ko mwagize ijoro ryiza kunjiye rero makuru n'amakuru agiye kwitsana kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru ndaza kubabwira ko ingabo za Angola na Zambia zigiye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyazo byamenyekanye uraza gusobanukirwa neza misiyo izi ngabo zizazifite hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye guhangana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bya Makabora uraza gusobanukirwa neza uko rugamba rwongeye kuramuka muri ibi bice. Muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yongeye kubura hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ni mu bice ndaza kukubwira. Ndakubwira kandi ko muri teritwari ya Walikale ahitwa Rusamambu na Bureusa bakiriye impunzi nyinshi cyane ndaza kukubwira aho izo mpunzi zaturutse ndetse nkubwire ni mpamvu nyamukuru yo yizi mpunzi yo kwerekeza ahangaha. Muri teritwari ya Rubero abantu bagera kuri 4 bishwe mu gitero cya Gabwe n'abarwanyi ba ADF ahitwa Ibyambwe uraza gusobanukirwa neza uko aya makuru yifashe nuko ibi byagenze. Mwese rero nongeye kubaha ikaze birumvikana aho muherereye hose mu bice bitandukanye munyemerere mbaye ikaze ubwo ndavuga baherereye mu turere tugize uburasirazuba mu Rwanda, uturere tugize uburengerazuba mu Rwanda, uturere tugize amajyaruguru, uturere tugize umujyi wa Kigali ndimbaza ko nabo mu turere tw'amajyepfo ari benshi mudukurikiye cyane. Mwese rero reka nizere ko meze neza. Abantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane hano yigoma yo za Masisi yo za Ovira mwese bahaye ikaze. Abantu baherereye mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Bugande, abari mu gihugu cya Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari Sudani, Mozambique na Malawi namwe ikaze. Abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yambusana, abo mu Buholandi, abo mu Bushinwa, abo muri Canada, abo mu Bubiligi, abo muri Norvege nabo muri Australia namwe mbahaye ikaze. Namakuru rero twinjiyemo muri iki gitondo namakuru kandi nifuza ko uraza kugiramo uruhare rwo kuyakurikirana urwa mbere. Ibitekerezo byanyu nabyo muraza kubitambutsa hanyuma kandi icyo nakubwira nuko niba ari ubwa mbere ugeze hano ndaza kugusaba ko nkorera subscribe hanyuma amugiye ukora subscribe wibuke gukora kuri akantu kameze nk'inzogera ni signe dora notification kugira ngo butaha amakuru ajye kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Hanyuma abandi mwese dusanganwe umuco wacu uraturanga no gukora like. Buri muntu wese ugeze hano kwibendera TV agasiga nibura duhaye like. Reka rero ibintu bigenze gutya hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nitwa Umukaza aha ni kwibendera TV. Yes, reka rero nongere mbahe ikaze mwese nizere ko meze neza, nizere ko like zanyu ariko nago ndimo kuzibona zizamuka munerekereho like hanyuma ubundi ibintu bikomeze kugenda neza gatano kuri kagenzi kako. Reka twinjiye kandi twihuse muri aya makuru mubwire ko ingabo za Angola na Zambia byamaze kumenyekana ko zigiye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mugambi cyase kuri misiyo y'ibintu bigera kuri 2 bikomeye. Misiyo ya mbere ngo nuguhangana n'abagaba cyangwa se n'abashaka gukora kudeta kuri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari we Tshisekedi Tshilombo. Indi mpamvu ya kabiri abasirikare ngo abagiye koherezwa hangaha ngo guhangana n'ibitero by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Birumvikana ngo muri misiyo bahawe nuko
bagomba guhangana kugeza abarwanyi b'intare za Sarambwe adakomeje kwa advancinga wafatiye ibice bitandukanye ndetse babe banagera Kinshasa ku murwa mukuru w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'uko zingabo zigiye kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero yatangiye kujya ahagaragara ku munsi w'ejo, akaba ari amakuru bivuga yuko ari diro ikomeye cyane Perezida Tshisekedi yaba yaragiranye n'abagabo bayobora ibi bihugu no kuvuga Angola na Zambia. Ni nyuma kandi y'uruzinduko rwikubagaho rumaze iminsi rugenda rwisubiramo rwongera rwisubiramo, uyu mugabo agenda yerekeza mu gihugu cya Angola kwa Bwana Lorenzo. Hanyuma rero ibi bikaba umwe mu misaruro bigiye ngo gutanga ruko ngo Tshisekedi yabagiye guhabwa ingabo zo koherezwa zikaza gutanga umusada muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga yuko rero aba basirikare nubwo ngo bagiye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Perezida Joao Lorenzo wa Angola ibi ngo yari yabanje kubyanga. Murabyibuka Perezida Tshisekedi yamanutse ku nshuro ya mbere agiye kumusaba umusada w'ingabo zo guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bwana Joao Lorenzo ibi yabitera umugongo. Bukeye kabiri Bwana Tshisekedi yarongera amanuka ikubagaho aha muri Angola, bikaba bivuga ko kugira ngo Bwana Joao Lorenzo yemere izi gahunda zo gutanga abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo byaba ari diro ikomeye kandi iremereye. Birumvikana ngo ishobora kuba ari diro irimo ikiswe ifaranga n'ibuye ry'agaciro. Ubwo rero birumvikana amakuru aravuga yuko izi ngabo zishobora kugera aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe bidatinze cyane. Ngibyo rero areka kandi nkubwire ko butuvugana abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ma 23 bongeye guhangana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice byegereye Ahamakabora. Amakuru aravuga yuko kuva muri iri joro, kuva ku isaha 10 z'ijoro kugeza aya masaha ngo mu bice bya Makabora abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo kuhohereza amasasu menshi kandi yisukiranya. Bikavugwa yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi ngo barimo kugabwaho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko ngo barimo kugaba ibitero kandi bikomeye ngo nabari mu bice cyangwa se nabari guturuka mu bice bigera kuri 2. Abarimo guturuka mu bice byahagana hepfo hitwa Irakara kazamuka Kasekesi, aba rero ngo nibo babi cyane kubera yuko ngo barimo kugaba ibitero bakoresheje uburyo bwari bwo bwose bushoboka. Amakuru aravuga ko aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bagizwe n'abasirikare b'igihugu cya Tanzania, bagizwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, bagizwe na FARDC, bagizwe na Wazalendo, abagizwe n'abasirikare b'igihugu cy'Ububiligi. Ubu ngo abarimo gukoresha intwaro zo mu mazi, barimo gukoresha intwaro zo ku butaka, ariko kandi ngo barimo kunyuzamo bagakoresha n'intwaro zo mu kirere. Nubwo bimeze gutyo, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bakomeje guhangana n'ibi bitero bikomeye cyane. Rakubwira yuko yaba mu mazi abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatiyeho, yaba ku butaka abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatiyeho, ndetse yemwe no mu kirere nabo ngo batangiye kugurutsa drone. Nubwo kugeza ubu ngubu iby'iyi mirwano n'ubundi ngo bikomeje gukomera cyane, bitewe no kwanga ngo harimo kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje. N'amakuru aturuka avuga ko abarwanyi bo ku mpande zombi barimo guhangana bikomeye cyane, nubwo ngo bigaragara ko abarwanyi b'intare za Sarambwe imbaraga zabo zikomeje kugenda zizamuka ku rwego rwo hejuru. Ibi rero bikaba bivuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora no kuza
kwa divansinga abakerekeza hepfo cyane mu gihe abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugaba ibitero bikomeye kandi biremereye kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aravuga kandi ko usibye ibingibi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kumanura abasirikare benshi cyane kandi bamudahosha barero bakaba bagaragaye muri bice bya Kigongo barimo berekeza n'ubundi hepfo ahangaha muri bice bya Makabora. Ibintu rero bivuga yuko impande zombi ku bijyanye n'urugamba cyangwa se ku bijyanye n'imirwano zose zimeze nabi. Reka nkujyane muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Walikale. Kugeza ubu imirwano irakomeje kandi irakomeye hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Imirwano ikaba ikomeje kubera mu bice bya Buma na Mpombi. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubera icyarimwe mu midugudu ya Buma na Mpombi na Iteya ni muri grupoma ya Kisimba ni muri Walikale ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amasaha 3 y'imirwano ikomeye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 n'ubundi ngo bonge guhangana bikomeye n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru aturuka mu karere ibi birimo kuberamo cyase mu gace imirwano irimo kuberamo aravuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bavuye muri Bumba muri Buma bakakomeza Mpombi na Iteya bakaba barimo kugana hitwa Impeti ni mu mudugudu wa Banakindi. Kugeza ubu nta mibare y'abapfuye cyangwa abakomeretse yari yashyirwa ahagaragara nubwo bivuga yuko imirwano n'ubundi ari imirwano ikomeye cyane kandi akaba ngo ari imirwano irimo kugenda yongera imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Umuyobozi ushinzwe imicungire y'aka gace ni sekretari w'ubuyobozi bw'akarere ka Kisimba aravuga ko abaturage bahunze bakaba barimo guhunga kandi ku bwinshi bakaba rero n'ubundi ngo ibintu bikimeze nabi ahangaha. Ubu imidugudu ya Buma Mpombi na Iteya iracyari mu maboko y'abarwanyi ba Wazalendo nubwo n'ubundi urugamba rukomeje kwambikana hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Reka twihuse twerekeze muri teritwari ya Walikale nkubwire ko ahitwa Rusamambu na Burewusa hamaze kugera impunzi nyinshi cyane ziturutse ahitwa Ikaronge ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kuva kuwa mbere tariki 12 Mutarama muri uyu mwaka kugeza uyu munsi abantu bakomeje guhunga ku bwinshi n'abaturage bahitwa Ikaronge n'ubundi akomeje kubera imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazalendo zo mu ihuriro y'imitwe iharanira impinduka no kuvuga CMC. Iyi mirwano ikaba rero yongeye kubera mu gace ka Murema ni muri grupoma ya Kisimba mu karere ka Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'iyi mirwano yaturutse ku gitero cya Wazalendo abaturage ba Karonge bahunze berekeza mu duce twa Rusamambu na Burewusa two muri grupoma ituranye na Ikobo. Nubwo abaturage bahunze amakuru aravuga ko agace ka Karonge kakiri mu maboko y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ibi rero bikaba bikomeje gutera impungenge kubera ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje gukubita agatoki ku kandi bavuga yuko aka gace ka Karonge kagomba kwamburwa abarwanyi b'intare za Sarambwe kakagaruka mu maboko yabo. Uko rero guhunga kw'abaturage kurarushaho gukomera mu gihe abaturage bo muri aka gace bari basanzwe bahungabanywa n'umutekano muke umaze igihe kuva Alliance Fleuve Congo M23 yatangira guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri ibi bice. Kugeza ubu rero abaturage bakaba batabaza avuga yuko bakeneye ubutabazi
bakavuga kandi ko abakeneye ko impande zombi zahura mu biganiro kugira ngo n'ubundi amahoro arambye aboneke. Abayobozi b'inzego z'ibanze batangaza ko aya makuru yarimamo, bagasaba imiryango itanga ubufasha bw'ikiremwamuntu kwihutira gufasha aba baturage bahunze basize ibyabo. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba bikomeje gukomera no kuzamba, ari nako bigana ku rundi rwego rw'imirwanire cyangwa se urw'urugamba. Reka twerekeze muri teritwari ya Rubero, hanaho ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bagera kuri 4 bishwe mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba za ADF ahitwa Ibyambwe. Nibura amakuru aravuga ko abantu bagera kuri 4 bapfiriye mu gitero cyagabwe n'inyeshyamba za ADF ni ku munsi w'ejo bundi nibwo aba bagabye ibitero ahangaha. Hanyuma rero akaba ari ibitero bikomeye cyane byagabwe mu gace ka Byambwe kari mu turere twa Rubero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero reka nkubwire yuko kugeza ubu ngubu tuvugana bamwe mu baturage ngo bamaze kumenyekana ko batakarije ubuzima muri iyi mirwano. Kugeza ubu ngubu rero uraza kunyemerera nkubwire yuko ahangaha none kugeza ubu ngubu ngo byabaye ngombwa ko abaturage bahungishwa igitaraganya kubera ko izi nyeshyamba ngo zari zimereye nabi aba baturage bo muri ibi bice. Amakuru aturuka mu baturage aravuga ko abo bantu 4 bishwe mu gace ka Kasarara ahari akarima k'ubuhinzi kari ku ntera ya kilometero zigera kuri 2.5 mu majyaruguru ashyira urasirazuba bwa Byambwe ni mu Butembo na Mangure Jipa. Umuturage wavuganye n'itangazamakuru yagasaba ko amazina yadatangazwa yagize ati abaturage bari batangiye guhunga berekeza mu mujyi mu ijoro ryakeye, ariko ingamba z'umutekano ntizirahagera bihagije. Mu gitondo kandi cyo ku munsi w'ejo bundi abantu ngo bagera kuri 4 ngo basanzwe bapfuye, abasangwa n'ubundi ngo banaciwe imitwe bikozwe n'abazarendo cyangwa se n'imitwe yitwaje intwaro bikekwa ko hari abo mutwe wa ADF. Ibi bikaba byarabereye ahitwa Ikasarara nk'uko nari nabivuze haruguru. Aya makuru yemejwe kandi na Shire Nzanzu, ni perezida wa Societe Civile ya Byambwe. Akaba rero yahamagariye abaturage kuba maso no kwitandukanya na hari ibyago, anasaba inzego z'umutekano gusohoza inshingano zazo ko bikwiye. Yongeyeho ko abo bantu bishwe nyuma y'uko abaturage bo mu gace ka Kagumo bari baratanze mu ruza kuwa mbere bagaragaza ko hari abantu bakekwaho ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri ako gace. Ni ukuvuga rero ko abaturage bo barabimenye batanga amakuru, ariko amakuru ntiyahabwa agaciro kubera yuko n'ubundi bivugwa yuko aba baturage babimenye bakavuga yuko ngo hari abantu badasanzwe babonye muri ibi bice, ariko abo ku ruhande rw'ubuyobozi bo ngo ntibabihe agaciro. Ibintu rero byatumye aba baturage bahatakariza ubuzima bikomeye kandi bene aka kageni. Ibi rero ni ibintu byakomeje kwamaganwa impande zitandukanye, birumvikana kandi ni n'ibintu bitishimiwe n'abantu kubera ko n'ubundi ubuzima bw'abantu bwatakariye ahangaha nago ari ibintu byoroshye cyane. Amakuru avuga yuko abaturage bo muri Rubero n'utundi duce tuyikikije n'ubundi ngo bakomeje gusaba leta gushyiraho ingamba zifatika kandi zihoraho zigamije guca burundu ibi bikorwa by'urugomo n'ubwicanyi bikomeje kwibasira
abaturage cyane cyane abo muri bice kandi biribasira abaturage b'inzira karengane. Ibintu rero bikaba bikomeje gukomera no kugorana ngayo ngo ku nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere mbashimire cyane hanyuma mbifurize kuza kugira umunsi mwiza muhaye kandi muronke gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza. Hanyuma ikindi kandi nakwibutsa no gukora subscribe, niba utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV unyemerere witerekeho mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification kugira ngo n'ubundi ubutaha makuru yagiye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Nitwa Mukada, aha ni ku Ibendera TV. Mwese rero ndabashimiye cyane cyane ababanye natwe kuva aya makuru atangiye kugeza ageze ku musozo, abamaze guterekaho like, abakoze subscribe, namwe mwasangije aya makuru inshuti n'abavandimwe banyu, ndabashimiye cyane. Hanyuma rero mbifurize kuza kugira ibihe byiza, abagiye mu kazi mugire akazi keza, abagiye mu zindi gahunda mugire gahunda nziza. Imana iba arinde kandi ikomeze eno kubaba hafi.